Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaratkan Allah Ta'alaga çeksiz maqtolul olsun. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat jana salamlar bolgan bolsun. Bugün Sayyidul Ayyam ve Haccul Masakin. Acıga barbastan turup acılıktın soğuğun ala turgan vaqt saatlarda turabız. Peygamber aleyhisselam aytadi, kimde kim cuma günü darat alıp, usul alıp, darat alıp, atırlardı sevinip, oşo jö, jalan, soğup ümitinde salam berip, uşak aytbastan, tartipti saktap, barbamış o kakkan gazıktay, bir yerde turup cuma namazını okup bütürüp andan keyin dua kılsa al şu peygamber görsetkönдөй oşol beyiştin qaysı yerinin orun ala turganday kılıp soğukla egeder bolat deydi. Anday kılbayбыз da cumanın dagı urmatın jayına koybayt ekенбиз. Cuma günkü işlerдің bari joğu oşol cuma günkü kıçap kılады. Bazar bolabı, uçar bolabı, bir tanıştaş bolabı, bazar günkü cuma günkü toktotуп koydu. Peyşembe degen söz oşo cumaga dayardan degen söz. Peygamber aleyhisselam aytadi hadiste oşol erteң cuma gün bolat degende yamul arba günü hattayki jinler menen insanlar bul nerseden begapar bolat deydi. Misal üçün hayvanatlar bolsun, çımçıklar bolsun, kanatlılar bolsun, tünü menen oşol Allah Taalaga munajat kılıp, istiğfar kılıp aytıp çıgat deydi. Seni degende, ey Allah'ım bizden günahlarımızı keçir, erten kıyamatı bizge görsetme, kıyamatın alamatın bizge jiberbe dep. Oşo Allah Taalaga şunçalık istiğfar menen, toğa menen şunda bir tündü, da bir bezelenip ötközüşü. İnsanlar, jana jinler şu nerseden begapar bolat ekенбиз, урматтуу жамаат. Ошондой эле Кудай Таала 18.000 alamды жараткан күн дагы жума күнү экен. 18.000 alamды жараткан күн дагы жума күнү экен. Жана ошондой эле сиз менен биз күбө болуп насибинче жашап жаткан күндүн түгөнүп ада болуп Аллаху акбар деп кыямат кайын күндүн болушулугу дагы некен жума күнү экен, урматтуу жамаат. Ошон үчүн эми жума күндө бир убакыт бар дейт. Oşol vaqtda Peygamberimiz aytadi, mustajab bolat dualar deydi. Mustajab bolat degeni oşol duada, çın yürekten kılıngan duada Huday Taala oşol duanın arkası menen kabul bolup kalsa inşallah Allah Taala iki dünyada bizge rızk, baylık, jana ошондой эле den sooluk Huday Taala berip oturmattı jamaat. Jana ошондой эле baraka degen nerseni adamlar düşünmey kalat. Dordoyda soda kılbay, sodası bolbay kalsa, jelse raşelerga bir işi bolbay kalsa, baraka bolbay kaldı de. Jok, baraka degen nerseni Huday Taala sizdin ömürüңүзгө, den sooluğuңuzga, jak ошондой эле жүрөктөрүндө тынччылык болуп жаткан болсо, бул ошол Huday Taala sizge barakаны берип аткан. Мына турсаңыз эрте менен ошол дене кардыңыз со, тынч, аман, башыңыз оорубай, тынч, фуркан, шадет, тынччылыкта, аманчылыкта бала чаканын астында ушундай ойгонуп, тынч болуп турсаңыз, эч тишиңиз да оорубай. Анда сиз дүйнөгө падыша болгондой, дүйнөгө, ааламга падыша болгондой бактылуу инсандардын катарынан орун аласыз, урматтуу жамаат. Ошон үчүн эми бардыгыбызды bir Allah üçün жақшы көргөнгө аракет кылышыбыз керек. Жума айлар көп. Жума күндө эле жума намазы окуп коет экен, шуну ада кылып коет. Жана айтпайлар, айтамаздарды окуп коет. Тура бирок 5 вакыт намазга Кудай Таала бизди өкүм кылып буйруган, урматтуу жамаат. Ошон үчүн эмен не дейт Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат hadiste tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Tabassum деген söz, urmattуу жамаат. Nasriyanağız daim 5 bolup жүрүштүк. 5. Maşine kандай? 5. Үйүбүлө bala чака кандай? 5. Den soolуң kандай dese 5. Ушинтип мындай 5 bolup жүрсө, ошондоп жүргөндүгүңүз, көргөн адам sizin nasriyanağızda 5 ekende bilgen bolsa, ağa görüş, jakşınakay bolup görüşlüğünüz anı üçün sizge sadaka olup жазылат. Siz üçün sadaka olup жазылат. Akıl bu? Ana nasriyanası tüşüp, nöl bolup жүргөн болсо, анда кээде Кудай сактасын, күнөөгө да биз
ileship kalуу emne korkunучу var eken urmattуу jamaat. Şoň üçin eme biri-biribizdi Allah üçin jakşı görgenge hareket kılaylı. Allah üçin. Mana şu bugün cuma günde Hudaý Taala oşol Sayyidul Ayyam ve Haccul Masakin degeni ajıga barbastan turup ele ajılıktın soğuğun ala turgan wagt saatlarda turabız da. Şoň üçin eme Allah üçin biribizdi keçirip, Allah üçin jakşı görüp, Allah üçin kutlukdaganda hem Allah üçin kutluktap, şunda bir Allah Taala bergen nimetlerdi bizge bergen nimet dep jakşylap oşonu tosup alıp yüregimizden ötkörüp jakşınaqa kılıp kabul kılsak inşallah bu jakşı bolat. Koldan öter, uyga jeter dep kıla turgan bolsak bul dagı özümüzge dagı payda berбейт, bürölüge dagı payda berбейт urmatly Kur'an. Demde aytып atabыз, bul Kur'an. Şoňa zalikel kitabu la rayba fih hudal lil muttaqin. Şunday bir kitap taza hiç şek gümön jok bunda. Oyun arjamandykka ketmesin deyip sebe degende bir Kur'anda hudal linnas adamlar üçün şunçalık bir payda var, şunçalık adamlar üçün şifa var deyip. Oşol moldeke Kur'an'a birölerge demsal atkan kezde demsalık koyuңuz moldeke dep bir sizdi tandap gelip sizge demsaldıra turgan bolsa siz oşoga birinci dayardanыңыз urmatly jamaat. Birgen kiyimiňiz, dişleriňizi juup, misvakta başka kılıp, atürpalardy sep, sonun kılıp turandan keyin oşol adamga Kur'andy tuura adduşy yüreğiňizden okup berseňiz, al dagı oşol dem saldırıp atkan kimse, kişi dagı oşonu adduşy yürekden kabul kılış gerek urmatly jamaat. Okuganda, dem salganda, oşonu adduşy okuş gerek bitigi moldeke. Ana dem saldırıp atkan kişi dagı oşonu adduşy yürekden kabul kılış gerek. Özüne singirip alış gerek. Oşonda gana adamga Kur'andan ötken şifa däri jok negizi. Ha? Amra jakşı bilip alaylı. Oşol dem salıp atkan moldeke, kaysır bom musulman, davatçı bir tuganımız, takwa jigitler barjabız Kur'andy şu okuganda to'g'ri okuylu, tajvid menen, ereji menen, jakşylap okup, andan keyin oşol Kur'an akysyn bereyli. Jakşylap okup, andan keyin oşoga yürekten dua kılıp, aga jakşylap Allah'dan alabız. Allah berip atat da Kur'an'da Allah'dan berip atabız. Allah güç, energiýany, oşonu bayağı darını, şifany Allah berip atat da Kur'an arkaly. Biz sebepçi bolup atabız da. Alıp, ortamçı olabız da alıp durup, oşol orup atkan adamga berебиz mına Hudaýdyky depçi. Anan bergende oşonu hem kabul kılış gerek. Dem saldırıp atkan. Kur'an içinden dem saldırıp atkan adam da Kur'an katak buyt ekeni, ozu saksıyt ekeni. Yaman ekeni böyle kaç dep koç buga dem saldırıp aylak bolup bunday dep turgan bolsa, gümönü ketken bolsa, hiç kaçan oşol dem saldırıp atkan adam şifa tapa albay turmatly jamaat. Jakşı oşonu singirip alıңыз, alıp oşonu su koyasız, başka koyasız. Şu Kur'an'dın gücü, kudretli, kasiyetli suyuktuğa düşet. Suyuktuğa düşet inşallah. Anan isti'mal kılasa şonu istimal degeni oşol suunu jakşylap bala çakaňyz menen, özüňiz menen suunu kollanyp içip, anan şu glukozaday bolup tamir arkaly oşo sizin orugan jelleриňizge emne bolat eken, oşol dem düşkön Kur'an'dın tasiri dämi düşet. Oşo menen baktılı bolup turmuşuňuzdy berekeli günlerde daha günde ulanta bergenge Hudaý Taalanyň yardamı gelsin bardygybızga. Assalamu aleykum ve rahmetullahi taala ve berekatuh. Assalamu aleykum.